Hello, a very good evening. I am Kurumjari. Adum yang BBC Impact News ki Manung Hutna ki thalam ni Manung Hutna I am pun utaram nung chage. Maru ina kanglup ani ki irang se chahi ama ka makai mapung phajal ba adum ba yamna chawa community ni ani ki marak ta thokba adum ba yamna khoi ki thoning da thokdom khak oiri adu haji oiri ba irang sida khoi ki Manipur government tamadi central government na karai phawba irang se lotion da ba ki damak ta kari karam ba thorang yat khage hai ba wafam si yamna chawang am khak oiri aduna praja me yamna expect oram ba so masi irang se yamna ka hen extend tawda bi wafam bhau lai Mani Tabudabu, Irang Si, Chahi, Makai Mapung Pazal Kadore, almost exactly 18 months, Nazik Mapung Park Kadori, Aduna Hazik Manipur Miam, Hazik Mipai, Hazik, wherever films the Hena, Koi Kangupani, Irang Si Makata, extend Taudana, Laiba Manipur say, Koi Machet Tabaya, film Lakatra, Habu often a Chingus lady, Adu, Manipur Langak Pai, Bamadi central government, Manipuri, or Irang Si Maraksida, Hazik Kari Karma Makalgi, Hazik Kayat, Yat, Habu often Irang Si Lotion Mukta, Aduna Maruina, Hazik, wherever films the Manipur. Hazik Laiba Manipur ki MLA Minister Singh Yaodana Masi Akoi ki Kanglup Ahub ki Kuki ki Amadi Naga ki Loinala Akoi ki Maitei ki Minister Singh Yaoga Ministry of Home Affairs ki Meepham Pham ki wafam lere Luribadi Ministry of Home Affairs ki Meepham se Masi agenda laiba aduma Meepham la haiba wafam sini aduna Meepham si Hazik Paugi and the agenda later Meepham ama oi habi wafam bolari aduna Northeast ki coordinator makusho eriba Samit Patra and Fungdok Kibagi wafam se Haziki Oiriba, Irang Siki Matang in Makatana, agenda Yawa, Meepham Ama, Adum the Famlagani Habu Wafam Sini, Aduna, Adumba agenda Yaudaba, Meepham Si, Kari Marung Giramokta, Labak Pungao, Tinna Kaurba Matunda, Laiba, Kogi. Adumba collective about decision of global Kitapazina Carino, Marak Kari Wafam Sanaki, have Sumasi Kogi, Laiba, public da Masi exposed to Kitabuki Wafam Pauleri, Aduna, Haziko Review Film Sida, Iran Masiki Solution, Matokaramna, Ministry of Home Affairs in Government of Purpangam, Gadori, no High Wafam Sini, Aduna Maruina, Maitegi, MLA, Nipan, Delhi, Ministry of Home Affairs, Masiki, Kauriba, Meepham Sida Saruga, Givasi, Aduga, Nagagi, Minister, Amadi, MLA, Ahum Yauribani, Aduga. Kuki, Mioi Mangani, Minister Ani Yauna, MLA Ahongaloina, Aduna, Oikriba Film Sida, Makata Basi, Kari Oigadori, Manipur Chief Minister Yaugida Meefamni, Tabudu Manipur Chief Minister Risi, Hosiki Oina, Haryana, Haryanage, Anawood Chief Minister Masigi. Or taking ceremony da Saruk Yari, having wafum the lady, Aduna or taking ceremony lower Bamatunda, Ideagi Maru Mui Mamko Yabusina, Masi Makata Bakangi over Irangsi, Masi Makatana, Masiki Peace Talki wafum Natana, Masi official of Wari Sanaba, Lagadra, I have wafum see at Waham Aduna, Nasi Equina Tamzariba topic see, Ministry of Home Affairs ki agenda, Yaodaba Meepham, what next? Aduna, Maru and Nasi Hek topic somebody links in Basi, Oza. Ashang Kasar ni social activist Oza Butaram Mukchage, Aruga May Tanglinson be Oza Kshetrimayum Shanta, Secretary CPIM, Oza Butaram Mukchage, and last but not least Hektangana Oza Ahongsangbam Mobi, senior journalist. And the hand Bishop C. Oza Ashang Kasar who's again. Maruina Oza Kamani Yangba Zik, Akoge Ministry of Home Affairs Chumba, Say Makai Fazalak Matunda, Kanglop Ani Ahumgi Oiba, Dumba, community leaders, Mayamka, Kauraga Sinba, Dumba, Aruba Meepham Amada, Masi, Agenda Yaurum the Basi, Sriwise the Hosi Kamina Kariki Wafan Tambia. Hojiki recently, Kogi, Peace Talk Ama, Ministry of Home Affairs initiative, low way have to say, low ribase. Masi first time oina step lokat pe gira natraga kari policy plan leb no haibadi akhoi manung changna di mamukta na di akhoi khangdre adubu yes peace initiative ama tawba haibase agenda ama leiraga tawpadi tawgadabane under umbrella or theme ama da ko or without condition or with condition, asi peace talk asi lay, ado without condition the shoe, akoina haibadi hojik lady ba people mase akoidi kai krabana table, kai krabadi na table. Aduna without condition the she shoina kibani, she tona kibani, akoi reconcile to say haibalomda, adulom the chat pasu ama, aduka with the condition namada, adu di pare, koi shoina krashu haibagi. Agenda amadi leifam thoe in the loje. Adubu, aina lakchaning badi hadak after 17-18 months ki matungda Ministry of Home Affairs na directly indirectly akhoi ki Naga MLA
kuki MLA maite MLA da akhoi gi Manipur gi issue gi mari da subject da kaurak laga phamina se hai se I think this is the first time okay hana tongan tongan badi unaram ba yai but pull up oina jointly akhoi gi peace talk ama initiative ama law ba hai se hanthak na ahan bane aduna ahan ba wai bigi wai bra natra ka su ahan ba wai ra su whatever peace ki talk hai ba di asai gi agenda amadi madu leifam di thokpra haina lawjai adubu diplomacy oibe gira khangde adu lakchaning ba wafam di prem hojiki initiative lawri ba sigi after the meeting da akhoi gi ministry home affairs na fajana clarify ama akhoi pibadi changbara haina lawe or natraga moina meeting tawkhiba naina khiba tawkhiba punamak adugi resolution mag natrasu adu ata trasu minute ko moigi discussion minute today akhoi sumaina si phawbagi kaino da ngasi first round oina akhoi home ministry na initiative lawraga sumaina panthokre tawkre haibagi yamna clear oiba amadi people na chumgani haina law hojiksi akhoi controversy yam leire peace initiative budi lawbako adu ngarang akhoi gi honorable minister Ahongsangbam na thorakpada magi social media da thamkhibudo right akhoi tongan tongan unabadudi akhoi khangdre unaramba ya du akhoi pulap unai akhoi meeting phame haina hai thokre ba hojik asonda na kuki singi mi khrana aduga moi kaino sinadi akhoi pulap unaba leite haire ba okay ada asang sir adu ai du da kitang confusion am khaksu leiri maram di khoina tab report ki madungina media house ki madugi reporting ki madungina kuki gi MLA miyoi singa madi ministry of home affairs ki kanguga 1.5 hours it's a very long duration hai bidare pungama makhai phamina ba madungda hajik laiba nagagi amadi khoi gi maidai gi amadi kuki gi ahum je pulap punna yam aten ba Meepham amkhak phamaga lotion gi haibagi wafam khak lei adu adai oi du bias leibagi mong ubra kamai dor yeng ba adu de telap oi bi ai koi ta ton bo yai mine manga kha tara ol oirasu kuki naga MLA maite MLA pulap na phamina budo ngahatang oirasu madudi akhoi pulap phamina re ngahatang akhoi discussion tawre haiba version sidi managa dabane ba hojik di lakchaning midi moi gi version se defense tune da challe ba adu di akhoi common people praja da de madu crazy ama oi halle ba prem ko aina haining midi version du hoi long discussion tawba adu kona taw lotion ba da tawba haiba du di it's depends on the diplomacy home ministry na hana pundringe da magi loop ki maitegi MLA duga naga gi MLA gi opinion loba oiramba yai okay adu di difference ne but at the end of the time ko moi gi kaino lotion ba kanda di minute tara oigera pungkhai oigera pulap phamina bagi report ti leire aba adu phamina badu da something discussion amadi toram gani aba adu to debadi kari gi tam phamina bano ne adu discussion adu gi point du di disclose to ga da pot ne aba adu hojik yes manung gi inside oiba yamna outside oiba confidential oiba adu yi pot to de yes phongba yaram da bayai adu de akhoina pamba na te ba but we have started ko to take initiative or to bring peace and harmony in the state of Manipur haibu di kai de na adu ji versions di masai minister Ahongsangbam na de akhoi pulap unai haiba social media da open oina hai khre na Shanti ki process lakpa hori hai bagi wafam bauta me akhoi hai ning deri akhoi hai pi ade adubu akhoi pulap una akhoi waris hai hai badu de adu witness le re na ko adu sonda uji kuki na de akhoi pulap una de hai bagi claim ama tawri ba aduna isai do tun du tongan tongan version ama chali hai ne da aduna masida topda de aina haijaning bade lakcha bada loisan bada aina ngak pade oi public da praja da dispute leiramba yai conflict leiramba whatever kuki gi ichina MLA singse still moi Manipur gi MLA ne haba right ado moi di Manipur gi MLA ni as a whole Manipur gi oina wangang haninge thaba ta honinge amada aidi moi side tawraga natraga aduda oina chakhibado akhoi madudi kitang akhoi madudi chumde haina aidi lawe maramdi yes kuki gi problem leiramba yai adu moina convince tawro highlight tawro chief minister da governor da ado na man adu moi hujik Manipur gi MLA ne haijariba adu di MLA oirade Manipur gi oina kitang aidi wangang haninge ko chumna adu hujik gi sidi moi gi kem khra tawbu male moi pulap una khre hairade sam makhoi gi mathakta mi khra na counter tawni threat tawgani
haibagi moi site go adu kumba lomdagi sanarakpra natraga moina ngangliba moina tawriba punamak ado hojik imphal da lakpa yadabadudi irang leibagi ni chumi adu manipur gi MLA ni manipur gi MLA ama oina moi facility family tolop chari haibasidi masidi kanana so miraina ba yaba nateba aduna MLA haibase any naga oigera maite oigera any kuki oigera akhoi manipur gi MLA ama oina leibanena akhoi peaceful coexistence leiningai aduga nungsichana leiningai dudi pulap community amagi natabida mayamgi focus ti tawpham thoina adu aidi tohning adu chino kuki sina kitang tothori base bias khra tawbo mong de lei aduga ngasai gi home ministry na initiative lobdu de yam phare pharaga so ngasai gi madu gi version du tongan na chahallaga people sing da hena ningam da ning nang ba tare go akhoi gi da china ba ya bo pot masina maram oirega hena akhoi chathok ba ya bo pot natraga mingon da akhoi da doful oiba pot se ama kitang piba kumno piba aduna tok haibasidi lona tobsu yaroi yam secrecy ju oibi yaroi openly oiraga masidi yamna transparency leina dipok akhoi gi accountability leina chagadaba pot ne haba ko peace haibasidi aduna meeting tawkhim matungda pulap akhoi meeting first round phamina kre akhoi mayam honamina se haina haithokpada madugi kaino pibada kari akaiba lege haibasini prem aduna first round da ai adumaina thamjage adu laibak thibadi hojik meeting phambagi do pulap phamina akhoi tongan na unai akhoi pulap phamina de haibasida version controversy se leibase machine takpade khitang sincerity leitaba potu yauribra haibagi chinabadi pawe right exactly yam chumo pham ni aduga ai oja santa maroina zik cookie gi zik phamina raga wari sarpam damjira makhoi yoiba demand am khak diaure demand ji maroina union territory like puducherry da phangiba makhoi gi assembly gi makhoi gi tongan ba separate makhoi gi sap mana ba mong du moi piu ha bene jilai film sida aduna makhoi gi adum ba demand am khak yauro wari sar ko matam sida hajik india government say makhoi gi demand si kamai na tawra ga subside tawra ga natraga manipur gi oiri ba film sida ajuki union government logo ba firep ki matang gi side samum na chai da bu kharam ju ado ai kamai ni yeng be prem aina uri sidi khoi gi asang na uri si khar khenai kein hai matam da akhoi uri sidi thau leitena thauthibra haibaduneba maramdi agenda yaudi haire adagi amana akhoi gi agenda yaudabada natana agi haiba unagadri meeting se stakeholder ra andalon si stakeholder amata natabada kawra wari karai saduinoba akhoi na stakeholder sanu haibneba andalon tawriba kholiba lanra chumba khangde mahangde akhoi gi beli gi akhoi gi maidei gi musing aduga kuki jogi musing andalon to wamata yaudi bsidi moidi under duress se pang hakta daneba aduga bu kumai tawdun wai saduinoba aigi yumgi thabak tu aina service de laiba aigi yumgi thabak tawdur mi duga atopa yumgi mi thabak tawdur mi duga kumai wai saduinoba akhoi yeng stakeholders amata yaudabane bhanagi sidi stakeholder yaudana karmai tawdana akhoi gi adai amsu agenda yaudaba aduna ai di handa ki sum khanbada sidi BJP summit patra na pisai tawbane na tai akhoi na ta matamda aduga modu yausi ek misa arugi akhoi norisi advisor ni hai masu sarkari boina tere huiti advisor hai badina adagi ajit gopchari hai ma BJP manipur in charge ni adagi magi Rajesh Kumble hai IB joint director ni director ho yaude aduna sidi wari sana bje ai amna aduri praja utchai ai da sa yam tin mangi ba masidi hai bang sa gi mi mayam je koi kumai to da di awang mo sa na hai de I am not an authority hai re ba man ngasi khabar yaw bane adu di akhoi na ta do se kanan hai ba no ba adagi akhoi na ta ba de numini ni humi mamang dagi akhoi honorable home minister Amit Shah na akhoi masana baton tawre khole hai ma yaw do ma le ba ho se yaw de sak sa do be huju karma mi no ba adu adugi mathak dora manipur gi CM yaw da bjiri kamai ubi CM budi hana jo mi thok den thama ni ma budi maram di 2023 gi akhoi gi June gi tang akhoi kunmai de pangthok pa Amit Shah na ko all parties meeting da akhoi CM yaw di ba all parties meeting means Manipuri na te ba bharat pumagi parties DMK yaw bani Shiv Sena yaw bani NCP yaw bani JDU yaw bani ate party CPIM yaw bani ate Congress yaw Congress de akhoi honorable akhoi gi CLP leader ibobi yaw ba Manipur gi mi amata Manipuri sarkar si tasena generally si mi amata yaw de ba mi na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯕꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯇ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯕ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯣꯡꯒꯤ ꯇꯟꯌꯦꯟꯅꯩꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯁꯥꯟꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯩ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯥ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯅꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯚꯥꯕꯣꯛꯅꯦꯕ ꯚꯥꯕꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯅꯤꯄꯥꯟꯁꯦ ꯚꯥꯕꯣꯛ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯚꯥꯕꯣꯛꯀꯤ ꯋꯥ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯣꯕ ꯑꯗꯩ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯥꯟꯅ ꯎꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯨꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯗꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯀꯧꯔꯒ ꯈꯟꯅꯐꯥꯎ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯇꯧꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯣ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯌꯥꯎꯐꯝ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯊꯣꯛꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯅꯦꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ प्रजा ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗꯨ ꯂꯥꯎꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯁꯧꯒꯠꯀꯅꯦꯕ ꯁꯧꯒꯠꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯅ ꯃꯣꯕꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯊꯕꯛꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 에젠다ꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯧꯔꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯖꯣꯏꯟ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯗꯦꯀꯥ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯗꯦꯀꯥ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯣꯕ ꯑꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯆꯤꯞꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯣꯏꯟ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯒꯤ ꯒꯣꯞ ꯆꯥꯔꯦꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯁꯝꯃꯤꯠ ꯄꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯕꯤꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯔꯥꯖꯦꯁ ꯀꯨꯝꯕ꯭ꯂꯦ सिनेब यावरिसे राजेश कुमले से मराठी ओइरमदुइनि माजिको अदुना गोपचायसु मराठी ओइरमगनि अदु अखोय मोय करी इंटरेस्ट नोबा अदु मणिपुरी सी इंटरलोकेटर अमा हाप खोत तबुसु नत्रे हजि अदु सिगी सिदि आइना सुमखनबदको थौ लेतन थौथीबने हाइना आइ फास्ट राउंड हाइजेगी अदुना निंजंग याबजे सब्जेक्ट टू करेक्शन समित पत्रा हाइबा मियोइसे मणिपुर की आन इरांग होगलपो मतमदा चुरचानपुर दा जिम खना मै था मतमदा दो चेनबा मियोइसिंग मयाम खक भाबा मतमदा मागसे चुरचानपुर चलगा लैबा मियोइसिंग से लोइनमक थादोकपदा अचोबो थौदांग अदुसु कोइन निसंगजेबै वानी अदुमसु ओइबा मियोइनि अदुना हजि ओइरेबे सिगी अदुमबा सिगी पीस की ओइबा प्रोसेस हम लाकपजे कदाइ भाबा मसि यामना खोइगी इफेक्टिव ओइबा अदुमबा टोक खक ओइगदौरिबनो मखादाबो करी ओइगदगे हाइबा खंगद्रि हजिकसे अदुना ओजामबि मखादारपदा मरो ओइना ओजामबि अखोइनि येंगु याबसे अखोइ मणिपुर गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट से इरांग से एकदा थमोइ सेंगना लोइसनबगी मखोइदा अदुमबा इंस्टिंग अमा लैरब्रा हाइबा वफमजुनि नत्रगना मखोइदा इरांग लोइसनबगी इंस्टिंग से सुंगै लैत्रब्रा कांगलुप अनिगी मरकसिदा अदुम क्लासेस से अदुम लैबसिना मखोइगी अखोइगी इंडिया गवर्नमेंट की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वफम मयाम खकसु लैरि हजिकसे अदुना मखोइगी खुदोंग चाबम खक फंगनबो होनबदा हजिकसे इरांग से लोइसनदनबो होनरबा हाइबा वफमजुनि करी मोट बिबे होय मदु अखोइना अदुम एनी प्लेटफॉर्म दा अदुम हाइदुना दा लाकमनि ममदि लोइसन गेरगदी हदक होय एमएलए सिंग कौरगा मिनिस्टर सिंग याव हाइतारेको कौरगा वारी साबा हौननबो हुटनबा हाइतारे मयामनबदि मसि वारी साबदि नत्रे नैदि खल्ले ममदि वारी साबा हौगे हाइना खल्लगदि मदुगी याम स्पेसिफिक ओइबा एजेंडा अदगी वेन्यू अदगी मागी स्टेक होल्डर की लोइन यावगदबनि सिदि वारी साबा यागद्रा हाइबगी चांगयेंग अमा ओके खोइगी करि हाइतारे ओदिबा साइदो चौरापम येंबोय वानेबा वारी सिग्रबाई सानी करी करी एजेंडा सानी कना कना यावनि हाइबनि चिंबगी अहाम पार्ट अमा खकी वानेबा वारी साबा सिदैदा मोइनो हजि हाइंगमद्रिसे करिगिनोदा आदा nganariyo posingdugi wasi mapan thongano ji BJP gi akan instruction ne except sambi patra natna sambi patra khaktana wa ngango yagan ati ngangano haibane ale sidida koina tab ngasi gi statement ne yawgani amadu ministry of home affairs na people report amaga aduga kuki MLA amana people report amaga ani mangfonge maming demta pandre mamdu madu haidok ning dabni khangde natraga statement amadu magi bhavna hiring ni khangde statement gi ngasi gi pawdi yawgani amana kuki MLA singna haibadudi koi maitai sing punna wari sadi abaduni madu kuki civil society organization sing mogi mayam dugi threat to na moi haibang am debos foidin organin khale mandi wari sagi jimadi koi loin khangaba adi yawru amana su hairam ni na adi atopa ministry of home affairs ki mi duna haibadi officer duna haibadi kuki MLA sing dugi maikai degi
separate administration with the Prem Pebem like Puducherry EU have said young kind of pressure like ado Ministry Home Affairs madu yagi de madu mamang de Yaodaba ni Manipur government jate center jate madu di hoi Yaodaba habegi amadi palle madu na karai buk sumbalan mai du di matam no purukado pon haitare ko ado lai poti irang si loisan danabagi tongan mayam ma lei khre loisal haning de bagi pot se yes adu ki pot hoi khoi na la sang ma sai tha tara mai ma je khoi na na dana su la khre adu yam kan repeat to bu su khoi to tong ning dire adu lai poti Manipur gi hai kari hai tare any issue lak pasida koi kari hai tare kuki wagera maitei wagera madu moi de zamane moi gi interest to madu phangna bo hona da kuki da sokre maitei sokre moi madu kem thodo yeng de wari ne ana hoji lai se Myanmar da lai ba issue je sidi yam importance woi re bo akhoi gi Indo Myanmar kan wato is policy gi Indo Myanmar Thailand right hanadi lugis policy hairamani tabuda BJP government lakuri ekis policy on gare power ga sat par lambi sigi interest in kan sida sin gangbo haitare ko sin ji Myanmar da sin nai bji khoi sidana kuki hariba Mizoram na mijo hari se jo hari sigi kambo sigi interest khara dilum chu iyo mani sin state si power ga sat ga do pone ba ji lambi se aduga kaladan project ni amkan tawrisi huji mak khoi India gi official sing authority sing worker sing loino CL ga regular ram deba kaladan gi project si the site lai ngam dreba mandi huji gi lai irang hina ana sigi pon me am sida moi de appeasement policy man ba khara tawdragadi kaladan project si failure dune si failure ka da kedoi India na Southeast Asia da chatnaga India gi market thirakpa adu 2049 da 2047 da world gi largest economy da third tani ga haiba gi wakhalon ji loi phangamoi doine ana sigi direction ka sida sinaga India ga si Myanmar da so class le sinagi di almost moi sitwe ba kana gi lambi semba thau pai phumba everything moi di le ro ne fit le ro ne bo ji India ga no ji lambi semba su loi gi thong ji ji ga no ga mandle de gi na ga no bo gi se mamin ko thok re adu gi da thong hum fu mo ji bo sadri India na saga do se lambi do phang ma no hona ba da hoji phari ji tumu bokta ne lambi phag lai je adu ga makha di lambi ji kya phatri ba gyam taw ngam dri ba ana sigi phon ma ji kan da India na khoi gi la le khang su sin gang bu se de khut tha ngam da ba ana sigi de khoi Manipur gi maitei hai tare ko ji di khar fiction na mun khana de ya dre man bi pak chang na khana ba da Manipur na yang ka da gang bu ni ye le ni na sigi de maitei gi interest yang chaw ma so ko se dum yaw le ro si yaw ko se moi de gi ju khan de ma ni de na da Makhogiti North East Maroina Manipuri and Moidi any problem in military and social program from the beginning. Early 1949 the early 1949 the merger to Wumatamse. Merger di to Wumatams de the Maharaj Bodhisandrasana Sui Toba Yaodaba Matam to the Hogi Matam de Chikomsna Assam Haitare. Prakasna Smite Todra His Highness is Sui Toba Yadra and the Home Minister Matumdugi Patel na Sarab Bhalbai Patel Haitare ko Iremeno Yaga Haisasina Assam da Kanomo Brigade Amabo Legendra Hangyo. That means Army na Sipai na Toroga Nampu to Holai Ponem. Mogi Wakalonda, Wari Saraga Pap Taraga, Natraga Karinoma, Yanaraga, Soitohon Banatra, Yanabu Posi Yaudiba, Merger Harry City to Karate Entaiti Anizigi Yanaba Potunem. Other Nampuna table, merger Hargati, then I call you Marata Yanaba Porker, I in a Silla and in a Silla, she had doxy. I in a smite of the windows, might don't have a seat low in the Yanaka and Madu, so it only do. Madu Namfu the Tongamina, Kangu Krena, Haitarequa, Masibo, Koni Yaning and Harise, Mara, so it talk about Kanaduka Kinati, no nature of approach, so it don't know how to nature to never, whatever we say. Aduki Makasa together 1980, the whole of state. Of found of India. I was military ruling from the Indian form that talked of the North of any Manipur Kumara in ever. And a Sigi Ponani and Kanda di Manipur labor, Suji, Lotion device, Mogi, Myanmar. Adu Muzule, Aduga, I Tasage, Zagido.
Maru ino da when ying we have sent the Irang say a quick level me am namati to one Masiki scholar natraga Sigi Masiki research work to review Uncle to Tamaymatungina, Irang solution Gagadi, central government and Manipur government, Amgalingada, Numit current solution where I have you of Leoda. Adu Irang say him Kai Vazale, other say him high extent of Sugam Sangor, Madam Josa, Mayam Haina River, Mayam to the gay point, Yam the peculiar, Yam the specific point, I'm going to look at Peter. Come on, what Bibi and Bay takes it up. I think India interest in medium level. I do get interest, Loino Honda, Pangno Honda, quick classy, Darka level. I do a Kanagumba, I mean, they call it. I do like one record to like BJP government, you and Manipur, Iran, Tolaga, advantage lower, you move Hainaviniana, media, the phone level. And city posting and Kana, Econo Lady, Econo Latinity, Iran, that was Prem Pebem. Surasampuresi, Moirang, some few kilometers, around 30 minutes. That we are beginning the Iran democracy, everybody knows. Not wrong. Other the side the rest of the other, Mori de story, Jiribam story. Surasamputo to and city ports it, Equina Karigum Makara, Ying the Yaodaba, and Yamkana High was who say, Ya, the Matang Suleva. From the equipment coming out what is happening that Mapan only young was with the very high Tonganba, Opinion Chakraga, because anti maintaining pro cooking and land and the Muslim Yori. And see, possibly like the young colors of the church, I do Russian game Kalagati, state and a motor, state and a motor Kalasi, Madame Matunda, DGPC Kukini, Simmons and maintaining, and easily class like with the armies deployed over, police deployed over some misunderstanding, linering Kalagazo. Next day, they get internal intervention already. May 4 Regidia. Adegidi, Karasandoraga, security advisor, happy, DGP Sile, Chief Secretary Sile, Army, Tazale, everything see centrally handled the Bochaman Grave. Adorgadi, Atema, Natrazo, no way Kapan Bajibok, the Lepan by arrive upon ever. Simak, I repeatedly, she does high gratopa, cannot perform Zaire. Handaki May of whom the former Decan Heralda, CRPF inspector Raman Haidu, Indian Army CRPF kind of Pulaga, Ujiki Iran Hiloshan less than 1 week, Sangani, but we are waiting orders and Hive. Other day, Tazale was passing to order Peter and Bakam the Tamba, Aluga Kumayang, Momas and Hatuk Halaga, the report of Tahangadoreva, and Tamjani, Center Hujixumatamla, still Matamla. I know Canada on a merchant minister saying as he was Lobugi, Sakibuda, on a home minister and Kapsilaga, sideline the Wari Saraga, Sisi Tawana, unofficial instruction, Piragusi, on a live post, Sigi posting the Equina Kutney and Udregadi, Equina Aitari Kaure Junida, on a merchant minister and the leader Halaga, sing home minister Parney, Thomas of Parnedo. Ada did the Bailey and the Hill Sea. On a much interpretation that so many will be a synthetic center for the Akoi Kanjabada. Sing is seduction central paramilitary force in the control hall, state key, a belly is seduction the state portion control hall. Sim Royders, my energy, having understanding and I equated my lower. And there was somewhat Maggie expression that so you write interpretation so you may have the negative of the Tareva. I don't get the administration, Belly, watching a idea from Holobra. Mamma de la Quasum is Isiel Jacoidi, Mamma de Dubla, 1960, the MLR egg pass of Tore, Tamimina sing the Lamilevia de Lamana. Adu Mangamo, Sedul Kaski, Sedul Traki, Adu Gadagi, and Torga, hence another opposite. For 1935 to give business, Hemom, egg to the Maca, I don't continuation to Polo Dubla ever. And assume posting Yangaga, Filmzi, I call you politicians in Maruena, Maru Santa, with them, Tambigra, call you politicians in Sina. Yam Mating Lena, Magi to whom to go to Matotai, Aduga, Jitambigreba, honorable speaker and later we have a port to honorable speaker is above the politics. Kanagumadi, a say some not a speaker of the party politics, the Potaraga, my speaker boy, Partiga Maga, Marisil in the Hangite. Smite of the speaker have a posse, Partigi Tabak Toram, the Mayagum Tokte, honorable minister represent the weather minister Duna, what is Araga, Polaga. Groundwork ama yathok paido hojik lei film ji wari sa yani yaro wari sa da cc yahon ji yahon gum ji adi agenda na si hap si hakum jeb do both community si famine raga ada ida wari sun no por pa yana lambi thi ne lawe wari sa di ai haudri ne thamji ni bo
मरुइना हजिक मणिपुर की मरुइबा मिनिस्टर सिंह एमएलए सिंह दिल्ली द चलगा इंडिया की होम मिनिस्टर अमदी मरुइबा मियोय सिंह उननबगी अपॉइंटमेंट लौनबो होनबदा मसीदाइदा केम तौरगा हलखिबा ngakdani unadana masi mamang da chathibi myam si unadana adumba oigiba mikup ngakdani tawrabo handaki matang si thawaina home ministry gi maike de kaur matungda kari maram gi namakta manipur gi maruiba khoi gi mla minister mayam khok chatlaga adumba yamna collective oiba decision am khak laroktana halakpa madi manipur lebak myam da kari gi mu amatana fongdoktana hajik manungda oiriba manungda sanakiba wafam sing si praja da khangan da baibase masi manungda yamna aruba wafam कर फुम मगल लाइबगी अदुगी ममीनी